kanton malipatan kung ato'y puso uray nuawan kadena itunggal daw uray pa'y nutawenen iti naglabasen di muntong kunain amalipatan ka inggat tungpal tanin kanayon nga dakaniya impay dulin mo ngayon ngay sutin paay mo apagbiyaga uray no may sa agtubayen analamis abangkay di muntong kunain amalipatan ka inggat tungpal tanin di kanton malipatan kung ato'y puso uray nuawan kadena di tunggal aldaw uray pa'y nutawenen iti naglabasen di muntong kunain amalipatan ka inggat tungpal tanin kanayon nga dakaniya impay dulin mo ngayon naisating paay mo apagbiyaga uray no may sa agtubayen analamis abangkay di muntong kunain amalipatan ka inggat tungpal tanin di muntong kunain amalipatan ka inggat tungpal tanin. Para kadagiti apo maililiw ayan kadagiti apo ipatpateg na itibiyag. Ayan, para po sa inyong lahat, ayan. Iti malen manamnegin jay iti nagsabatan itaaw ken langit nangayen abuya di mai matanga ngay sut mangiparit na iti panagmaymaysa ket di lawa marurusinin ti sipnge dumteng tu ti sardam agari iulime agkarayam tilamis ket lungtaw kay naladawan
Karabaw kuto'y puso, makita kalaguma uray no darip-dip lae mabangaranin to'y rikna maipit-mit to'y iliw iti bigbigan no suminising jay ini iti nagsabatan ti daga ken langit no bumangon ako sikanti malaglagip ko kasasaritak taladawan kasanukay tanbiag ko naglawak ken yaminen nagpaitan taataaw nalaklakan lakong taway ka